Mi živimo u slobodnoj zemlji i svako ima pravo na svoje mišljenje i na svoj glas. Šta kažu zaposleni u institutu Vinča? Generalno nalazimo se u jednoj do sada, ja mislim za mene i neviđenoj situaciji za koju mislim da je generalno loša institut. Da li je ovaj trenutak možda izuzetno praktično i opasan zbog ove situacije, s obzirom na projekte koji se spremaju? Da, pasivni trenutak je apsolutno nezgodan jer mi treba da pređemo na institucionalno finansiranje koje je već dugo najavljivano od strane ministarstva. Naravno, tu su i konkursi za nove projekte, zatim razni aspekti međunarodne saradnje, uopšte života naučnog koji se svojom nekom dinamikom odvija između nas, tako da, izvan nas, izvinite, tako da situacija u kojoj nemamo jedan, kako bih vam rekla, aktivan, utemeljen, profilisan menadžment, mislim da apsolutno nanosi štetu svima nama. Evo, primer toga je, mi imamo poziv da u novembru mesecu imamo delegaciju našeg instituta u Institutu za fiziku visokih energija Kineske akademije nauka u Pekingu, gde je sa prethodnim rukovodstvom započeto planiranje proširenja ugovora, postojećeg ugovora o saradnji aneksima. Prosto nalazimo se sada u trenutku da nemamo sa kim da razgovaramo i da planiramo dalje korake po ovom pitanju. A da će, ja verujem, svakom ko bude postavljen na ovu funkciju, ipak to sve biti u velikoj meri novo. Dakle, nije reč o pojedincu, nego o principu. Apsolutno nije reč o pojedincu. Mislim, situacija je anomalna, znate. Nezavisno od toga da li je reč o kolegi koji je bio vršilac dužnosti, o bilo kom drugom, anomalnom smatram situaciju u kojoj zaposleni institutu, istraživači instituta, kroz naučno veće kao organ koji ima savjetodavnu ulogu u postupku izbora direktora, izraze jednu volju i to izraze sa ogromnom većinom i ta volja ne bude poštovana bez nekog očiglednog ili barem nama očiglednog razloga. Da li je tačna informacija da se prvi put praktično dogodilo da toliki broj ljudi podrži jednog čoveka za direktora? Pa jeste, koliko je meni poznato, jeste. Mi smo, nažalost, izašli iz jedne situacije u kojoj smo bili vrlo i u negativnom smislu medijski eksponirani i kolega koji je vršilac dužnosti uspeo zaista da stabilizuje tu situaciju u institutu i verujem da je taj procenat dobijenih glasova negde i ocena njegovog rada na poziciji vršioca dužnosti. Tako da, što zbog specifičnosti situacije, a što zbog samih performansi, verujem, ajde da ga i pomenemo, kolege Rakočevića koji je bio na toj funkciji, odgovor naučnog veća je bio vrlo nedvosmislen, ja bih rekla. Obično nije takva situacija, imamo po više dobrih kandidata, pa se ljudi po različitim osnovama prelome i retko kada je rezultat tako ubedljiv. Kažem, eto, za ovo, ja ću što pre da pošaljem da se to završi, kažem, eto, mislim, imamo te neke